Other form that say, Mamincha, Mediane prophet Erica Kwesientwi, as a prophet of shatter prophet, the Gaza prophet. What am I say? The militant prophet, Matrasi. Mamika say, Micho, wait me up frame me. Odi for back to back. About issue Semeko. Mamika to Micho, let's be real. And we shouldn't be fake. And then, Maminchi, I'm Papa, and I'm retired. Akabwa the third. Now, Maminchi, Commerciama, Gege, Odi for Gege, Odi for Jacapia. Maminchi, I'm Papa Odi for Church of Bessada, Papa, Michel. Open for the altar, the air, Jumas, Suman, Pachoco, Papa Odi for Quadiano, and no, and hey, Papa. Our mom is going to be some young vet man and so. Many just had the papa the come once a more a year. And then me know because about the menses. Menses. Oban sebu obebuni sa and once and person no can say. Mami chia God's Revelation Ministry na mami chia me wo tudi nyina awurade ntene nzama mo. Bro nye de odi for shatter. Me yenwuma e de amamo na mo nwuma akoso. Yamiba matrasi ewa Attention TV so. Na Attention TV ni dia na me pacho. I like radio sini. Na me da so for your God's Revelation Ministry as a general overseer. Awurade sunsun na basaka se no. Enka wati. Awurade anhyira wa menti ase. Onyame otumi man abasaka se ni no nyam kase ba no. Onsa ne mehwe. Na hu se enkyerɛkyerɛ bi a enye enkyerɛkyerɛ papa. Eko so social media. Na nipa so youth no 8 years ade no. As a prophet shatter SM for life pa prophet. Mr. Prophet odi for SM for ina monko follow me or YouTube sharp. Na anwumre so 9 o'clock. You be on very shatter. Nyankopon de asema mama me. Say the whole Africa music as a whole no. Shatter wala ibaba eti say Michael Jackson. Sare nyamiaka into the rule Africa nyina beyond international. And you know anwumre 9 o'clock you be on very shatter. You say be day on very shatter. Na odifo me the African nyina no me the ashe shatansa. Eti be pacho about 9 o'clock pe me slow bra TikTok Attention TV bra ye call life me pacho onye shatter now ye beam fana send message bre me I was 0543 419160 na me show particulars before my accept to now I enter because all over Africa and international world no onyankopon atonsa akatire be say me mfa hye ni doba shatter wale pa SM for life is our life e pacho ye be hye ni nsa eye nne anwumre wi me de hye shatter nsa umpew me de hye ni nsa odi for makasa yes obi bewu obi be ese no wo di sa de ne ba fana your friends a shatter fan base no what is sad in the bemo me odifo mesuma me nkola no na ya behwehwe ya mu ya do beba prophet nase say aban e wo national security a odifo mesuma wo national security ye hwe ye de bo Gaza no ho ban ye de bo shatter fan ho ban militants ye bo ho ban odifo me and I'm at the side. My country is software. Now, per se, obedweni shatter fan, me patch of frame on another screen as well. For comment, bra, for particulars, bra, measure them a screen. Now, me do I come, me do I fan no. Say, who are the kind for particulars, for bra, be fan no. We are so for men hide, say,
we are Shatta fan. Shatta is a prophet. It's a supreme prophet. Me na me di amano. Me and I'm the amano. You cannot change it. You cannot do anything. Me di amano. Arafo my ko yanim. My ko manim. Na wo se nipa bi kire se sabi aburu sabi anyado. Mechia bi ma wie no, mechia yi Shatta wie no. Bim for makaye se mo fa mo nyama nyina mekan ho. Bim fan base na agu odi for magu no. Enti bim na nkasa obe ka Shatta ho. Na obehwehwe nyama bi because Shatta bi ti bebre wa wafa. Enti no ho de be ka na chiri. Me am de letter akoma sabe flesh. Na sabe flesh de ama the king. No ashim. Oshim we pe. Obama me go ahead. God bless you. For be Shatta fan. I love you and I know you love me too. Ya kwenim. Na hu she asofo bi chire bi a enye fe, enye papa. Na amotumi kase sebi aburu sebi enya no ba ko mfichiri a liko kambro for promenses no okonfichiri a sebi woni ni kompam a eye nhira obabu ni sa onene e kompam eye nhira kutumane fa ni sengu su eye nhira na wiase ne chechre ben de ye chechre wodi for my traffic ne be kanu kwa wa ha because I am the international Shatta prophet beyond Africa, beyond the world. I am the prophet, no one. If somebody says he's a prophet, you should come and testify. You can call me only for back to back. You can call me Shatta prophet, and I will respond to you. I mean, because I'm sure. Bible say a few one ho. Na man nkasa bu omunsa. Omu the reason why ti ma bebre bu omunsa. Na ye no me na ye how dia manu no. Enu na me betena se na ma church. Me be church. Me ba to yan call it because 1519 no. To 24 me pese me tumbo asna me church mu na ma you to be ho Shatta fan nyina me pato obabu ni za mama na visit with them because we are spirits SM for life. We are authority of symbol of God. How possible obabu ni zakra Shatta fan nyina me pato me kira de away so koto aduane no ba na bunisa me pato be koto. Try say you cook for yourself. Obi be ka say dent na make say the reason why I member nyina ma ye mre na mu mpagya financially spiritually I mention samadi ye aduane ma yedi me ka so mchingu wa ye wa dare wa body part ogina ono onim se woni bam moja fini huba fini huba oba kono gina nkrado ko achi oba kono no osan kwan otwafufuo ama bamadi oyesa wa braw sunsumase yakwe Leviticus chapter 15 verse 19 going or say oba Husini moja. Osi soba husini moja. Na se efini huna mugua. Ne efini huna mugua. Ontene ni huwa fi. Ontene. Na ontene nanson ontene. Sawu tumini oba wabuni nsa eda. Manemu aduane bibia. Eni abodanfo betima nu aduane ama wo. Eni abodanfo betima nu aduane ama wo.
bodan fuada because kanipa ho so babu nsa kan titisi babu nsa onko hia dem obi ni yiri ti oba na bu nsa mi de na amadadi onko hia dem akaso ba na yamani nya de kra ofie na mo ye to ye ni nkosu aguso ne ya ne kama ne de akoma nse udware wi adidi oba bu nsa ti sha bosom odi ukọ ho adi fia kan akunyi oba tena so kra ye fi kwa ose na ontena ne nsabuo no mu na sei nanson oba bia bu nsa for 7 days ko na obiara a okọ no ho enti kosi nwumre obi a ukọ no ho bia wo nti kosi nwumre ma enne ndura na gege se no sara anapai na gege video live video eno kire se obesity kura ni kwa se wo daso more than 2 days wo daso ade chipe se o chenyi nenso o tawo ni jare kura ese utimi chenyi yes ni agege kan no kore no bi fa ajaguraja kan no no kore odi fo siama ya mi shira oni bibi ni ewo mu ni se oni oba wo bu ni sada ketes na ba shiti kwa nchenyi a fi atechiro ba lock enti be ma betima konantia na patutu ni nyina onya hwe be ma bia so so na pa okọ hayo kosi anwumre aso benya bidi aba fie ya ma amene munti asie se mu memfa wo bu nsa memfa nya aduane ema ese opa adwe mienu aba efe no nunum ni akokọ mesa kamom fatu botom posa fatu botom aswa kwayi nase because uchia obi a wabu ni nsa wasiesie no ma so de omubu omo nsa no musiesie omo ho pa oba bu ni nsa wasiesie no ho senia okonyino no hwe nachi se bibia yo okay ana uchia ni nsemu a ohunte kopia nwumre na ye den na de ye ne ma wo bu omo nsa na obabu ni sana ba ma de na no sabe ya butu nase kwe ose na ade biara odaso no ade bia odaso no ewo ne nsabuo no ewo ne nsabuo mu no ehonte eniti na mimi kwa yase adore ase mama biane ya mimi timi obi a mekwa bontin to aduane no atese obi owo 50s 60s wanya ne menopause no e honam to aduane ana me nyonko bema entine emama bebre yakwa ahunchire mu madi yie no nwa ahunchire ni fi no won ye sunti ni ye bre wo ye bema menni oba wabu ni nsa duane obi se papa mede ne mehu meba kirew because sori a won ye sunsum nyuma o sori a won ye sunsum nyuma o sori a won ye sunsum nyuma bema de anka once a while wo dware ho aduru wo dware ho wo cleanse ho wa shwadu ham wa shwi incense but na so de yentumi ye koi na ade biara otena so no te ehonte nso obi te parliament leaders no wan no mu okono oman no na mu MPP for ba se na kana na kufu adu bibia akoyie ma no but da owura parliament o chi amansem okoba woni sunsun se bswa na zeze waya ne le afanyamakin abeze afanyamakin aji ho anwan lo sika bebrebe ayemio oba betima nelew seconds and minutes when you say we wura film or so mo po ba mre emana mubu nsa na mahwene mu de gum mu de akekere ho na ya tro ba madin ato so no e ya ba ma team ne team yi wo nsa ba won ne o girlfriend kura bu nsa
me pacho ko ba bi ni petwam bebre anwe wo fam sabi fa be gun sum fa nkyina bo gum fa dware wo apere fa wo so anasa kompo ano ko dware upia me bepa ho hye watare sa afa oba bunu sa no chia wa enko wonnya mmere asidai wonnya mmere kwai na obi biara ode ne nsa beka ade a woda so no obi biara ode ne nsa beka ade a woda so onsi na tade na onware na nipa no wonte ko si enwumre wey ayadan ye na wo si we see a friend Rainbow Kiss no be say me bu mi nsa na me ho ya me de ntina me hia ba ma wo bra wo bu mi nsa na YouTube so practice ena maga na YouTube nyina sabi ya dwene nye only shutter fan and ye real the Bible tell me obu nsa Isaiah 64 verse 6 no me be kira de oba obu nsa before say obefiri udan mu apia ka kira obi say good morning no ade a obeni maybe wo hana mebu mi nsa na ntumi ne menda nyame ehu se mebu mi nsa hey mama shut up bama bia utipa bebre bia nimie bama bia otayare wa emre because what demands aduane ne side ya yama usa pepraitete ya fasinsu pefeda otahwe egu ho anaju bia fa pra wo kra ho fa ho saa na dwane nso wi azo na se no ko hwe egu tija nche so ye for 3 days you restore your gain your body chama ne mama bebre won twetwede because of how ne nie chire e wo no ane na ho obi se na ma me na bia ne e kama ya chimpa de nso ne edi egu ene wudi ene furu hu nso na wudi untumi nya ho adidie why say twum also da akra na wo choba ho also da na wo ho oba bu ni nsa kumas na nsan yase ma mbe di junso enyo ordinary junso eya junso abra wa bu ni nsa junso ko oba o se na ye nyina ya ye sede ade a ehontie ye nyina ya ye se na ade ehontie na yentene nene akwa ese entumago fi enti oba me pa cha obo nsa na so fi kete so a tie efie pratie tie fato mpanim na gina so 10-15 minutes na ka che Israel nyame se awrade me sre wo efi me ne be ma na dampa so fi aka no fi aka me nso me sre yini film afo wi a oba tie me pe fie mefe ne prekese fagu ayom na hye e fie no because bible ni sa abofo kra men fie no because fie no monte oba ya sadi ni mawura na mfo hawo ma no kana to afa me kwatenti mienu guso afa hu afi na je ne esefata o be ma oni oba abu ni sa na 1 Corinthians 14:34 no na me nkasa na me sign out 14:34 emema so ya sei abani ya bo abenkwan oyira bu ni nsa ontumi nwa ne ho ye ontumi cleanse ne ho ye na onfifin ni mu ye no ye wa benkwan ene ye fre ne bedi anko oba bi obu ni nsa eya benkwan ma odi a wawu ye fre ne bedi anko meselen oba bi a wabu ni nsa nkwan we mema ne ye bi ma abenkwan tieniye meselen tieniye abenkwan mema ne ye bi mo meka mi ka obeka se papa moa enkate nkwan wire nkwan san kwa mi nsa we oba bu nsa mema ne ye bi ma enti sa oye nkwan nyina di sija so wie ansa wadware a ana ko yayi ne ho pada ana omuni nsa wie no nyina santu nsa didi a mi donyame mpabo bi enu obetime yi afiri saa ga ni nsam ma ukunu
adwene aba fie empabo bia ni ho hwa me kire wade enne oba wabu ni nsa wo se abe bi asi ho a wo de mane nkotena se keke mane mfa kunwa nkotena se keke abe ni nye papa bi mu da abe ni nye dai anya papa bi mu da ni kire sa asemu obi a odime tinyen me se oba wabu ni nsa wo de kotena abe na se keke na yesa abe ni bebo bi mu a enti se bema obabu ni nsa no san de ya ben kwama wa mi ka bibia me ko soro ka odifo mabaya ma SM the king mabaya odifo for the SM fan ma onyame de nsam fan so na me bebre SM fo nyina nia the king nyame peso de ne ye me ka bibia orofo so yiri bu nsa na ni pratete ofie ho a me pacho fanchina bo fagu dan ko na fa bidie mi nsa to so ni me ko baako e bia mo single room mu uni ba bia koda yes ha de what and this ha me say mema bebre ho man kasa na mo popo anya hwio so bible say be ma ni fie ni tiri da dwofo mo because wa buni so de yen kwan ama wadi abenkwan ye ne friend bidi anko ahwe gu ni sisi kura de na asem na send abiri bia sa ahwe gu ni sisi no control wa twene aha ay attention tv ni a awurade sunsum ni na basa kase no awurade mo ay wate ye mo po mema enkubi o mutum bia ma picture ni gu painkillers o hwe enku ho a enku a ma yesra nyina ma ni gu na o hwe painkillers won so a emema nkwa ni gu what exactly men have caused and then ma boni ni ayem ene ya brebe sinne orofo aha ay attention tv da subscribe page no like page no na follow say enam the shatter prophet until we are happy say we are then we follow attention tv everybody shout when you say me that's my crowd bye bye.